TV ogoro bunge bwega buratwina mbere kwa kionekana kulikana kairi Kirimeru TV na kozi gyochokera nkabo ntubwina mbere kubitali tekuraira TV ya kwira wendete ya Meru TV ile tukina mbere kuitama na utigirika kunde kada tutuka Meru na kinyambingiro ni chiayo kawede ntuye munde tuge Jumatano etu na mbere kwa twina mubango wa ikabo ya siasa niyo kawedere ba mitaga ni famina zo kimathi tugwatanire mwankarika inambere kwigwa ikirugama bwega tha ithatu chiongwa chia utugo ogorobwe munde ndina atongoria ndeni ya studio na atongorio baiye ndina shimiwi bakinyire agago twina Mutethia Richard ari agao amona Ben Kinga bare yake ngo twina mbere kwa tukigwatanagera na kwibure biure kathomba ma kireo muno kire kinene tukweburia tiri kana tukuria nyuma ya rais kuya account ni ya Meru imantu mare kumathiri tumakina mbere kwigwa makionekana karibu sana tuwatanire mwanka muthia karibuni sana viongozi asante sana bwana ntubakuona kanya na kuya kengo twina mbere kwa tukianagiria Kirimeru TV ogoro ngote hote utakagita mheshimiwa Ben tukaina mbere kwa tukiambagira nawe kethi murithiri wa Meru TV na mwire marito maku wewe yangu kengo tuwa tukiambagiria mutegeri wa Meru TV antu betu bonde ba Meru nkobokethia marito mbeta wa Ben Kinga na turia studio tukathikanira ndene ya kanya gatu ina kogakai tumbe kwaria na kwaria mantera endene Meru iboya bwega sana thank you very much mheshimiwa Richard Mutethia Richard antu betu ba Meru county bonde bagatu baturaithiritie orwanarwa KTV yetu ira twendete itwa Meru TV itukwa thank you very much no twagutha buria mona batu itukwira onde tuya ni bwibabu twoleletie na arwa nituyete kwa siasa cia Meru na ora tumba gutethania nitwa Mutethia Richard gumite gethe amwathi wonde tuteba nyambeni bwega sana thank you very much na karibuni sana tukiambagiria mheshimiwa Ben withiritwo kagita kara aya matwe kuonaga kirika borio ya governor wetu governor excellency governor the bishop Kawira Mwangaza tikomenya na ata iku yethiritwe kimereria mukua tikomenya ka bado wika borio ni ino kana anu magarukite labda twambiria gutu ogitwira mantu makaria ta thirikari ni wewe uri ndeni thirikari taura warikie kuwa mbithirite ndi thirikari-ini ya mama kana ndi umwe wa supporters barabari bawe ita muno ria campaign na inya ari ushinda no twethire tuitanie na thirikari ya mama twime supporter na twikarakia thirikari no ntubira bieta wa thirikari ni ukaria thirikari no ukaria thirikari ukethira thirikari eku itikaritwe kayaruka na ku thirikari ya mama itumite ni okuraya sana na bombere itarira mama ayo imenire itwethirite twinawe na tukatonya ndene muno deep kisiasa na utethanirie kisiasa ku ni mama mbithirite nkimurombera sana kinya aumba kuoyo unene bua yukirie na itwarwo mbere Murungu na aratuthikira itarira twaromba kura itarira twetete na mbere kuruira thirikari iu kenda mama komboa thirikari kuma njarene cia king'ang'i itwona mathina ukurukira mathina yamwe akwitu inde onde nkuririkana baite family rire yetire ya famiwa na eshambuliwa next kwari wakwa kura kuombire kushambuliwa mwekuru araringwa arauno nyakuru kwa thingwa meri 6 na mzani barutango gino magamba yarambiriria kiuni na thirikari ya county turomba wikania lawyer no nteteria by the way ni manto yatumire nyambesa au kurukira ukoswa thirikari ya king'ang'i yaro ku ni itumite twithirite twicamania manto mwanya ukurukira kwitha twi support mheshimiwa Gavana Kawira Mwangaza na itwari na matarajio ya manene sana kirutethia Meru na kuona Meru ibokara boya na kinya bamwe barabari supporters ba mama ibari na matumaini baketha bari na uge thirikari nera na bubu ikurema iturombere kuoneria Meru tutiumbokira
Ameru nontu bwa mbere itwenda Ameru baritiro ngui nontu kira itu tauwa kwi mantu ati kumba ukinyithia kiwango kira mama wa akinyithia nora tutalaira mbesa tukone ndi mukombosi hakuya kuwa ke akwithira akarita ngui gwakuwa akombo Ameru na ibi byatumira tutia bindi kugeria kurita King'ang'i kana kiraitu ya weri torira ire arori witwa King'ang'i ku turauga mseombwa kati na kati kuomba kuona ura kuwetete na mbere kuitombera support mama na njira na kwiritanĩria njira cionthe no ti kinyambi twetakia mama kinya umbesha kanambi turairita utheri turi yani kwirita mwanga kenda tumba kurita thirikarira no twindikana kwi muntu mwa thirikari King'ang'i itarira nyumara twa kwi munyari ucindo no tunwe bacindana kiraitu itombere kuwa twakaria kiraitu lakini ndaringira muntu umwe no thirikari thukakuwa no antu bara baikuo twamwira batu thai twi tayari ukaria kiraitu ambira bwiri no bumukarie na bwe mukaria thirikari na tungi by the way ni alaji utimane kuitha no twindikana kwari 2019 ambira muthakanga kuritana babu bwiri no bukaria thirikari kiraitu itikaio getagara ate na tumantu tumunyaburitane to chai mandansi na mugasa onire untona mugasa ende ntukomenya mugasa imbi nkaburitana na boyatiga ndamwira kuute kwenda tukari thirikari ambira batwi yo mantu tutikwenda bwari mantu nonsense na kuma huro twanjiririe ucho mama twamwira romba ngabana na kuma ututare kira kiraitu ringi nontu alaji na tutumite ngui mwekuru mwe bwakaria thirikari tike kuiwa na inyaka wira au kinyara kwa kwa thirikari tike kuiwa nontu uni kurigana ntuko imwe ndatura na media ya Baite TV ngare mwanki paki maua nyumba ira ya maua irachio okuria nontu inkarite thirikari mama ndireta ndaukirira ngarire paki ara turaya na namba yang simamoto after 2 days nyumba ira ya mawa antu kwitwa Gathima ngarire reta ororia ndabero getha ngari wiring na no iringe mwanki no yorie mwanki nete ngwine na ndari runde muntu mamoto yonde thirikari ne noko lakini nontu bwa pao ira ndai thirikari kawira indari na uge na kinyanto abainge ndethira kinyanto bara bakanju bamwe bakanjinya kurungama bakiona yakande spy o mama kana yakakwe kiwango fulani ndende ne thirikari lakini tukauwa no thirikari te athawa na mantu ya no mwanka tuibange ngaba nethira tuthikaira mantu era tumwira akabwithiria Ameru kuto tumba wita yakatu tikuona tukiwa kaende sijui nini baraba bamuura ibo ba mandivaisa twamwira antu bai babatiku mantu ya moka thikira batu ikabara mwira kaende kapigwe kaba umuthekela akiurawa turita naro ofisine ya mama batu twari barapawe buru baraba ineweta kwa tuika tutumba kumuona urai mwaro-ina urai kasenyowe urai mutono-ina nara kamerene baitona ba utothekela tukarinde tutiumba kwa access ofisi ya ngabana nindi tukauria atiri ni utongoria bukaribu uni thirikari kiraitu ya thirera thiria miaka 5 ntaliunga ofisine ya mheshimiwa kiraitu Murungi ndoria ni atambumba kuliungira thirikari kwera ndashwite itaru ronde kwa twika unite na sauti thirikari bankuona ifamily members na ku tutumiria mantu ya antu bethira bakitethakia bongo twendelete murega baichu inkuona na kuorganize michemanyo na harabwa mjire mawa anga bamu stage kwanjilu anga first gentleman nayo ngwe wengwa tuikaira na kawikaira nindi tukoria atiri uketheigwo miru yetau babongo batikumba kuibanga bongwa nteto ikaba uturia nteto nara ome anga mpea nayo ngwe nakare anga ntetereni uni ndamuthetere kuma by the way kuma thirikari iko yonkiwa wanayo eti lakini wenta igwentetera ni atatumba kuthetaira family mwaki popa tuika ibonga baba wicienda Ameru babange bate kwenda utethio mwekuru mheshimiwa ngabana ri barari lare ikurare na ikundi bila bitoro mu support lakini ikundi bya kiraitu byaretere kuthanania na rai bikatha akiwanga ibirithetie nguku chiorongo angambi mantu yateo yate na uma akiwa ibirithetie nguku anga ibikarite anga biye mbecha anga ibaringirite Ruto kura ne atapa muringa era Ruto kura na bakampeni ya paromba era Ruto baiki Saindi Raila Odinga
nonto antu bara barombaira Raila Odinga na Kiraito Murungi na Kampuira bare saidiera lakini siasa yei tutikona yitethia Miru mama atumira mtowe amuta aeta ukiriongi ekurubalare abakuwa mburu ari bara basapota Kawira Mwangaza baina ikundi bio baruri na baba Kiraito baraumirire beta kushangilia mheshimiwa ngabana nyetu tuwikwa nyumbera twamushangilia ukigwa muno na nyetu atwaka akawita rombaira mheshimiwa president. Bwega kiongozi. Yeah. Thank you very much Mheshimiwa Nkagu, tukuwata mabwega. Mheshimiwa Mutethe Richard, tukiringithania tumbere tutia thongea kwali muno mantu maingi tukiringithania kiri thirikari nkuru kuna thirikari ino iriku ukaerwa ukompare thirikari nchichire womba kugata mbere kambwe mbere ngicho igiuri kiu kambwe pole sana ki bwana Ben nonto batu twiki Kiraito windari mutongorio youth kiama kia Mbas na kila mahali tulikuwa tunatembea na bambeni benjire na baba ichu bahati tuinjire ingi lakini na hata tweta itwabera itu kubona mwangi ende mbeni gwarika kwa story ronete mathina yaronete mwangi ura wa mwira mbere kambwe beni karibu rutero eturwa oversight no ino kwina thiri na tukua thirikari Kawira Mwangaza no peu kiama kia mpuri buke kuwa cha tawe the patron no kiama kia no peu kiuri kyo mburia thirikari Kawira ne iringi igilukite iyitu imita na rietwa ringi this is a mediocre government ara utwika ura we CEO account atikumye biba atikugwithwa na Kawira Mwangaza iteneri wikompea mwaka yo atongoria thirikari county wa kompea mwaka ombe ogreitura atongorerie kana munya utethire thirikari toibwe na mathina ya gariu mwankende okinyithia Kawira nonto nwe governor mbere mwekuru ochitura Meru no bare otarange kuru ringi kwa hivyo na ibicire kinyange kuri aragwa era be na chio nonto ende muntu ngekuru no ire otaro account ya Meru ringi kethe ibuchi akarau kambwe thirikari ye Kawira Mwangaza ni thirikari mbiki chionde na nibo ntoi number 40 ki ranking ire rapwithitwe kaba thirikari Kiraito kabathikare munya tuti no nkona Kawira ikibwe ite ukarathiri insimu tu ta mwite batu etunya thirikari omburia thirikari Kawira kaimbi yani ene talwa laws tutale tukatumami no tukutakia itale akinya ringira thirikari tuwe na mwanko mwakenu tuthiritie nyuma ya mheshimiwa excellency akuthongera utongore don't you think kwomboka kegwa gakuthoma akawata mantu amana mbere ukuri muntu atenya kuthoma mwaka ntikwira tubwithania cukuru twabwitha cia gerio nyuma ya mwaka twethagira cini ugingi so mwaka gintu kiraya muno ntukuthiria and site something yonto rutorwa eoro irararanirie ntuku ciake cia mwaka kuma thirikari-ini na nabwithiti mantu ya manene utiumba kwambiria mwaka na mediocre teto cionthe ituramani nukuona so utiumba ikuthoma kinya seneti ni wire kora thoma kuthoma abati kuthoma rira aene kwa impeached akeyende athomere orinde nonto ntukwira na itandiro ntetu imbingi muno ni barani seneti ubati kurita ngui na baba ingi ba mu advice so kwina murimo wa kuruita wesa isa ichaira kuruiba cyo kurumana kwebye ndi kwina gintu kingi Kawira nayo gitikweleka imbini mbibyo muchumbura nukuona angania akiri ite sasa wa hiyo kitu kama hiyo so inisibo utekuthoma kakwina thina buo na iture thina buo mwanka miaka 5 ethire ya talo thirikari intopia Meru tu bitumike bubuye mwanka miaka 5 ethire utethika tu niyo warikire kambi ya the former governor Kiraito Murungi chief of staff wakagita kunwe rugamirite mantu ma economic kagitania Gideon na arare na nyuma ya muchemani wa na arare ntu amugirwa kiari kire nyomba cia nthetu akiugaga ati the former governor na thiritwa kiagira ndoni sijui governor ori kuthaino nontu bwa kwendus CS Renturi utuika the spokesperson wa Ameru megandura wa methukirie ta orage mathie wire antetira arachikendi wiria Kawira orage nyoya uthikire uri kuo akiuya kiaringi Kawira Kiraito nonto minya kwi mwambo yungi kwi mwambo
wawire we twariria wa kuro kuro yo teto twakwire ndo ontethia kweleza ate kuro muntu ro mirumachia area ine ite munyirithane ina ria go waki so the same munyiritha ku ina no gona munyiritha ku ina genda kawira at least kenda ngelwa nkima na muringa thimu aete kagenda tamwa loke onto alugite ntwethingia wolobe no bwa bonthe so no kirari ngathi mwire ya witikwa ntetira irekire itwaririe Gideon kana Kiraito ntetiraaririe minya ni ngwenda ari muchemanio na yu na Kiraito ni museo retire na aromere buru aua oni nditaite siasa ndi captain no twacindana no na captain no ria kwina raisi muntu bati kwigwa kwithwa kiba chorwa kai onto bagathuri murungi na bangi no kuona ende kawira ri utire amya kukaba kamya kuma munene muntu mukauma munene atukuwa Meru kana kutumbikana kinya kauma ombi kutumbikana no mwakuru bangi ya apart from when governor tu yetu ingava no ntobwa governance lakini with spokesperson yo Meru tika baturete mugoro njuri ncheke agarache na ruto tugerwa wewe sana so bira ningidio nikarache tukumweria Kiraito atari bobuye no ndo ma MP nteto chiaro ni MP bonde na lentore na kaduri bonde bateko malalamega nimbi mwegoro lalamegira we ende ngidio ni chiake we ngwate kuminya biakua no mora tukalaumu na ndo Meru balaume ari nyuma ya mwegoro yo nteto igithuka bwega sana thank you very much mheshimiwa Ben wethiritwo ri ndeni ya thirikari no ya governor ino iri kutha ino labda imbi yo ngo yithagro ina kuringana bwa wethiritwo kireithe ndo tutimea kuwa imbi yo ngo wonete ri weakness ine kire thirikari no twene kwithirite kwina mathina mwanya nontu kwa mbere mheshimiwa ngavana atithera muno akithikirira barabangi aritangwe wengwa na ingwitikia kinyandi baisa bawe omba mwira mantu mbwinya ya tano akoya kumwoki yo kainya gara koya akabwithia ara kumenya na mantu yethirite akireta thina muno ndene Meru ukiotegera mantu ya maingi muno yakua misana muno kire kinya kire aritingwe wa account ba nini ba barindi ba kwinyereka muno no ntori to kethira antu bara bandikiro itara Kiraito na contract bate kumba kurinirwa ni mheshimiwa ngavana na bate kwirwa ito mimbi na bate kumenya ata the way forward kuma uni ata wakara no ntu ngavana nikakiri na ngavana o ate birai na ya bio muno ne okolea no kulea itu tukia kuwa kithirani to moya ira kura kitaito icini yake ya okolea tukiwa naria women no tukungui na omba kinya inara no yendelea na inya atitine no arite ngui no ntu antu no bamwembia akaendelea nayo kuthina muno thina reri kwithira mheshimiwa ngavana atikuthikira andivaisasi bara painavo na kinya muntu ina uge bubwega ationa wakwira tomba kwitha twina maoni mwanya kinya ndene ya community burato kwenda kubwithwa lakini ngavana tibiwa kabwithia bira no ntwa ina makateo si yawe yara ya kwenda kuia antu ba Meru na ndenda kwira Meru kaba kaimenyera tai kweno wati na rira nkuwa kweno wati tikankuwa na njira kenda bakira kweno wati ingui kwanto bakila lamika na u kwena ba porwa na nini mara ambia choni kura na kaba kaimenyera ku wethira no kwirwa ngaburita biashara sijui nini reka mantu ya karibu ontu mbikitu antu abainge muno bakenuna bia cioni iba kuiyangwa nau na bariyo no timu ici bangite ku kwena thina Meru mutongeria ke akwithira atukara na atongeria bangi kinya mantu yu ate yamenya antu ba bakendelea muchafu ground bakia antu nambi bakiwa atu ba mheshimiwa bakia antu obara mara mwantu ya kiwango kindene sana tutumba inya kuyeleza kuga tukuatiri ngavana na ethirite akire ya muno kuthikirira mandi baisasi barabawe kwina ritingwe paindene ya thirikari umyaka ya mingi muno ya mheshimiwa mbiyewe na karita thirikari munya na Kiraito lakini itarira boronde bari ngavana tibwo ngavana amuri kinya bumu amuria advice ina atabo mando yari ya karika bwe itara munya na Kiraito ri ni atabo ya thithakia kana atabo kara lakini by the way kwa mutongeria nuntu bubwega muno na nuntu bumanya ki Murungu lakini Murungu akunenkera onene ukaremwo bukaria kabwita ringi nuntu kinya Biblia ne
Musa ari ukwa Murungu na okiririe Joshua kundi renda kuwa mheshimiwa ngabana Kawira unene buna ingai na ngai no ayukio tu no nto no akore mwa kumenyera birane nkeri bikanenkerwonge kuna bati gwitha kithikaira anto ya batu kuwa ibandeki na contract bakaomba kuandikwa bakarinura contractira bakareka kurira aritimwe betu ba Meru County barakira itwandikira no nto bonde na betu ba Meru ruari twina kiambia therunde net yani oni bumete tigania west mbumete tiania west akithi wond lakini tukuria atiri kiambia theru twa internet yani secretary rire itibiaga wa Meru no ntu wa mari ya thatu batu tiania otibio tone kithirikari Kawira Mwangasa ire mukulukiti site muno akithi twamwete kure nyingi sana lakini itu bara baombere ba okinywa kiongo na okinyangirwa nthi na kinya kungero ngero ukurukire nya mheshimiwa mwenda ithile rira bakurwanwe no ntu kinya kithira manto hii siasa kuyochika wakando ukowa antu bai bampete kura kamparitire ngwe no ntu bo bampete mbi kura kugutemea wita kura antu bara na ibo bautetherie ku mheshimiwa ngabana tukona yarira ndo yareo seneti unda thima monki ayo agania no tindika na tore akithirira kwera uwe sore unindagererie kwaria nkiwa antu bai tubawatithani bete bawatanirite ruari kaithia no are ya munta monki araua indire ya ngabana ikai ngakai karemero ingwe angai gakarire akiruma na MC tukorie ndiri siasa ichathirire tutekora itoromba kura na botu lakini hite itara kuruma MCA kuruma MP kuruma ngabana ni itara kukarambi na kuwatanira kwa kintu kimwe miaka kinye thatu tukirita era mirungwe kenda bomba kuona maendeleo ithima bienjwa yatiani kuntu namona na ran side cia Rwanda ikuntu kutena rwe mheshimiwa ngabana inambia chietu cia Meru lakini aithungutharu ari twamuigwa ngaiku kaya na matirisi tukwaigwa ringi besiri kinja kithima twaigwa ringi na kwaya na matirisi angaina akwa matirisi nebati korie ndinte ko metha ko kaibweka nebati kana ne atawa kara nonto matirisi nambi nebati rimo korie mabati ya ataringanira ugithe obui uma kugotetania kwa umari na naringanire mabati ya anenkere kinya mumwe ya tano githe akao mbwantu ba Meru nonto wau atindirwo na antu batina thina ya batu tu na suti wa tumbo tuthikira nonto kutwika antu batina thina weta ofisi ne akoria wembi wa muringira thimu ndamuringira thimu ngenda inya kwari no mweleza thina ya chiako kana me muntu by the way uti muntu thina chiako akuria mburi ndi wembeni wori okolea icho ndembe thirite ndina cio ntikuona ndamuria mheshimiwa kuma ria tokolere okolea icho nde tuita kuma 2016 mwankaru ari timu endra kuringira ibo mbombori ukweli kou antu ibabati kwa serious na mheshimiwa ngabana akarita kivuli kira kia wichukiria na kuumia muto sana getukira muthimete ngona aina kyo kingi nake okireka akinga thirikari eweru ngama kuumia mutwe Odinga chethana na nkwire my friend ukiakwenda kwa mutongeria kinya kana kakwira yete wina ngari runga maoni mbi bwega ku mheshimiwa ngabana kwete uti muntu ungeumba mwira nya na PhD yana noe number 1 unge murega baichu kao mo support ati mwira abo ibo kuthuka isa sa yitwa kaende ikomia mutwe na kuira muntu tuende hapo hata kama ni mbaya nungwata kuranga ndele awana ndo nitoriete na ndubau kaende katambe tuende papo hapo hata kama ni kubaya ende ngori ende loitwa thireri nyato tyaru kwa kutwinde no ndo ndora kiende tore akwele MC bari birikari ya thangala na nyato imbijwa to ana tukauwa atiri tingabana moe katwengerwe ende no badu twakira thirikari yita ina ma MC tukauwa ito yewatanire mwenda ibile ne opponent yoko itoromba no ekura side cia kithi lakini mwenda akenda kwaria uma onda muringirete thimu ya maingi muno ngimwira mutano cia ibuke ngamama ito mwenda buruni nyakinya kura inkureka acio ngau support bukenga mama buru mwenda amburia mpeni uwe kotumi mama kai uwe undingira na bwaku nkamwira iwoni na bwakwa munene ambere mheshimiwa ambere ndi
sawa nte kuria no kwaria boya lakini ambira ntato iu kwaria ambene to kinya ki mama iu kamwira mama aitikirira bwatanira buru na ate na thina amburia na to kwirite kamwira tuombirite lakini uni nkaria na mama na bukawatanira mwenda ambira mbeni wote kumea mama ntato ira bukwaria no we twikinya methene ikalugira methene mwenda ambira aria twitiro au kuka nkwenda kuwa atiri batu turari no ruru na thirikari yetu kinye thinkwaria against thirikari turari no ruru bunene na tumikarite twikira yita lakini urano wetu tu wimbere yetu kau turithia na kakwenda mitangalania bakaithia be yaba mwira sa kaithia wa mwira twimpicho tu choke uchaguzi ringi tu ikenda turomba kura ringi kaithia wachoka kuromba kura cia githi kawira no achoka kuromba ngavana lakini kaithia atikuria ni atawakara twaita kuromba mama akomba choka ringi kweli na twitwakira mama tuchoka kure nengwa kuwende tuchunwa tuwete lakini tayari numona tuchuni tuwete no tukinyanga bana ina byo na tena byo kaya no thank you boya sana kiongozi, thank you very much. Kambu ya kirego ntikumya kana kirimantu amuku ntukwe point wao ata umweshimira and then ukiongera kiri wari rurwa mushimwa Ben kwina migambo governor alirie ro makatero 10 county ntikumya makatero babwibare ko nonto ataweta ngania na ngania makatero abantu kumya ibare kuna kaya kuiwe kwina makatero tababuri baomba kurutu hata Meru kambwe bombere ngwata pointi bwana kiongozi uga minya naru ende ko tuchokia kinye uku mbeni no andike ukuri ya siasa kuhusu kaunti Meru na tongo na bena kawira mwangaza kambwe mbere akuwa ntetu ikawira ko ethi baichu na kumenya lakini kwi mwambo yetawa ya chonko yetawa Henpecked being Henpecked means muntu murume no kira mwekuru tume ko ekira mwekuru tinte twaminya kwa mwa so tebya minyo control no ntokinya ndeke thi ibu murombe tukumila Meru waichu no ari yathi na kinya ari oku no ntokethirwe ndi na kwitu mugaito itu mpawe ngwire utikona atina utebya kinya wena naro irite thirikari yu so kambwe kikiuri kiromburia kikelare kawira nika agutumira mbinu kwina yeta kwenda utumira rari ya arume abo mena no gwiwa so utumira yeta arume abo mena ina to amwira ngavana uitiro ngavana itikumanizo intomuka ka intomurume ngavana no ntipawa wine kuwa ntukwira kwina arume kwina antu 10 makatel beto ito makatel bara bakwenda bamagrite ubyo na yatora maithori na gracia na gutha muromo no gona ai na ule tukua na bishop no miari kwa nyandi mutongorio kanisa lakini katuku criticize kenda antu beto batikathiate mfano yo kawire kuromara ntetire chionde chie kwarua ukenda kwaliba bonde baririe bonde antu barachi bakenda amani lakini ende no ntwaroma au aburuburu ana babo bonde bakwa raisi riwire na rigathire bwire ninkoromba bu twatanithie igawira aroma kaende antu borwa babonde ari na bonge kuruira kabati kiongozi akweleza kabati iri maanisha twitire wow kaende wethi nkundi tutungane nukona so amanisha antu bare 10 ni ambunge bonde mnyote mbunge enwe ute mbunge enwe kinyori ku so senator kinyo atinwe women rep bonde so utikona ni among the 10 so no twende bonde bo mwira na alafu kambwe utetweka ambunge bobo ndebe Meru antu 10 bau kawira no right we kama kire antu 10 kutumbikana so kawira na kasoro no kona kiongozi so kawira na kasoro no teka tero buti makateros no tuito bamenya tukuminya kaduri nu kwe ni simple tam a Meru no bowe katero no ntukwire ira baririe no utemu muntu o aririara o criticize re kawira kawara isi twatanithie kaduri wa awaitu amani utirekana amanta 27 mporo the same bange bonde baririe itu Meru ni kwenda amani lakini kawira oro wete kuroma abeta makatero abathuke manturingi indira ya yetite kubwa nugona so kambwe yuchionde cyari cha kawira na mawani ya kawira yatisa sawa na very soon we tukenda
anje ya ituri ora tuita tumenye kethi kara asetuke nyom tunalauka no tuante tukuija uga kuthano nte tuitiche kiwango aku no setuke so tukoona no nte tuita na antu bakolenya mandaitari bakolelia biu nikenda tona miru tire antu ai so she has a problem in her mind. Ibwega sana. Kwina muthaka aria araugire gavana na kubatara kwigua akiruthagirwa ucunkuni onekana kana akiri yake ni setukite. Anyway, but tia thongira kwina Mheshimiwa Ben kuririkana deputy governor nagitiretwo stima onto bonti kumenya no bwegitwe no buthukiritie ata mantu ya nonko yaigwa na inko yone nyamitandaone no ya kuendelea na iya kwarua ne Amiro muntu ombere guthetera deputy governor ingwitikia igudi mathiko yange twari nayo na arathinyaine aenda ombere gwira Amiro ukireni bo utureni bo akira muntu ora wanonto tukona mama ka omungera na muntu imwiniye sana deputy governor na tikai muntu uri ukwa imuntu omungentu muno nonto ari askari aritani kuratha ura imuntu omungentu sana muntu akurukira polisi aithera aritani atureni kura ku kwethira no muntu ina nkoro yake umurungu amutumirira ku mama na uteki advantage ya muntu nonto imuchungaji na ngwewe deputy ngabane gwatethani ateritani kwathurana aritani rethire taitumirira kene thirita yake gwatethana ya family nyingi muno nkomenya cia cithukangite na iachokanira ku mtumba kumea tumba mwari etoreko nonto kwa mbere muntu ethirite akigeria gwatethania antu sana na nendete mantu yau ku birenda ingwatanira kunyirira deputy ngabana akuteso imama nara na kwinyirika antu bawe kubuto batina ndigiri batekari sijui na ngabana wena kwandika bawe batina cio tukone ndi tukara kwelewa imbibi na thina na rimwe twanjia kuona muno na upendelea kubuta muno antu bara umete nyambene tukara kwelewa imbibi wangu andibaisa bara bathirikari na ciaro bara aukumite kuo tukakithia bo mwarukia kana na to mwatha nontu muno ebuta antu ba saindi nyambene kenda tuthura kubabuta na uteba kwandiko babero indi tukona lengo twingwa tukaera rira tukigeria kwari na thirikari na antu ba mama bathirikari we twabera mantu yaya kuthithwa imuno kenda antu banyambene tuthura nontu antu baba ithirikanira tibetu ba mama ina bote bawe kuba ibanga antu baba butwa antu banyambene bakathura bau antu betu bakathura ba asi mama no akara kwelewa nontu mukayete yako mya siasa wena kumeosetha rafu na arake nine lakini to yana haki mantu ya ofisi makara kumenya ya mubira lewe chethawa ora wakathera chetha utererwa we na ngishetha utererwa ntomba kuchetha tutuika mama ndio na mpira murega na mpira mama murega mama nenkera murega mama nenkera mama nguria no mwanka mubira yothe na antu timu ya antu twera kenda yumbo chetheka kuyo kya kuitha ibubaire iyo mpira sio mpira kuthineri ofisi ya mutuma ikingabana na mantu yaya kuitirwa stima kankwira mama aria kureka bisha mantu yaya kuthukangia mutuma akathukia usiano bwawe nyambene na miru yonthe nontu kinyantu baimenti indare ruire ntukwenge indare kirua indaikwa bakiaria bakiwa muntu utesa muntu ngitibwega na antu baimenti by the way bethirite bakikaraka ba utethwo na batutethwo bigito bakiraramika sana kawira ekarako batethia na tiko batethia ruire na ari kukwenda thina cia rui indari mbithara ngita mono na kuthikira rimwe kusanya maoni indari kuntu kuitwa maturo na ara twandaira mbere okinya tutwa nkari abo ngai kubakiwa muntu ate bakinyaira na batumba kwa access office ya mama na no imenti nyo ipati chairman kuri atukuwa antu bai bakore thina ibakore thina na matirisi ni biranda arombete ngabana na indiete nkira antu bai bamwire mbese iriko ikaya na matirisi na ikaya na mabati chetia kichia kithima antu batiwa thate bakire mana roi bakare masukuma bakaenderia bara atori ba entore kuni resources ya miro agwenyangia na yakangua kwa fununu aina nduka na nyuki andiwaya ira ikwarangwa na ukire antu yakai na andiwaya na nyuki eko taka uraichore indobira mande butiara umayo China na atura kwa nambi akanjia utorera kwa ringe nontu atenda waka ngoroba meangoroba ikaondete ya akamenye pesa kana kithima kenjwa
utumba kuwa kithaki njawa milioni 2 milioni 10 lakini mande butiara ukanenkera muntu yali thene ategwa nene aka muntu ayo mpempe kinya ondite yaka onditira na ndina ya uwa mpeanire mande buti ngiri milioni 2 na obuo antu bara iba yukirie na bera na bamuri kwa ikamera baite ba pona no ba witata kunu kutina mwanya na antu bara bari ngambi cha antu mbicha batuma kwa chungu bakayo mbecha bakare mbecha ira na mbecha ici rita ki family mwe urene ko utethwa wina muthoni wo yani kana wina girlfriend ko utethwa baba family members iba utethwa nontu undari musemayo mama by the way lakini twikurikia kuringa kura ndonera kamuthaka gatu ne kaumira u angaika sinda china na muntu na baumira bana bona tutare abo itara kura watwika tutena usemi twikurukira u kaba utugerera shuti utugerera batutona ndaoriende ndona antu aguti kutibui na gutitite boya ku family members itumba kwa thandi itaboya na kibaki gontu ona ria kibaki athire mwaro-ina amwirire ko karitangwe no mwanka tutethia Kenya bonde na antu bonde abane bwega thank you very much tikomenya ndetu ino chia utweka ubishia mutumane ngite stima gochithokireti atana kethwa no chiegitwe so kintetu yu nya koreria muntu stima imanicha na turage unduine yani imbicha ya kuonania muntu utena ngweno epyo na ningwitikia stima ichio rutu kuma muchemanio lare tiro chiorua kwa hivyo gwethira gawira oriria mutuma stima bills stima ite kuri wani na kila kitu kuma lare imaanisha mwekurwe na revenge na ingwachi bibi atoma muromi antuguru andrebute wakwa na rome akethanie ningwache nimbi tomi kethi ni hata mutume theti bi utuma oregwe stima so kambwe ute unge tumba kuwa kethi na morerie nda agania ninya kabunge ute mutuma kali sign no endrebute ni mwaneto na mutuma CV no kaite kura CV ciake no gitike buya ute no aguthukia we kawira no kuithukia we ngwa na ute liga cia atia ku Meru County bwambere ugenda golele kiraito thai ni former governor uteze security nio no tebe na interest no thai gai no mon tu ne ukuri utheri tu no twende power ya thirire so kamba chimbi muntu ikumairia no nene ni bukathira na ti wachi anto bo muthiata no gwana so kawera na kimbelembele kiraki tetethachia tuwa pride comes before a fall na utino kinyaga kumuka ngavana utino mba kwa pointwa noku ndene thirikari no ntona kuonania she is incapacitated she is incompetent na ena akiri yake sawa so kambwe manto astima ke thina arorerie nda agania arore awagania still mutuma atechinchia na bwambere safari ni ile ndene yotoro yotora ndiko rwene abo boya ne wite euro nugona so maisha ni miaka tu twite tumarie itare kai kwa umario nene ugaeta wakuo weta nare euro maisha so kawira no le to bibionde koloma nyumba wa keibono etwa ngavana ibono etheri akona pride u akona utungi umba kuma kona utungi wa uma so manto astima bukamaka enda akania hiri siki udiri ate akanitie itwani batwe ethera mutuma ate na mbiace kura kando twachanga tukagura kando igaria ku nuona kinya sole siri yaku si daylight andu daylight bakona promotion sio lazima nya stima lakini ubichi deputy ikendelea bahatu bito kuminya Meru nabule antu beto nabo batikulelia batikuchano kametho bare kwa muthiata no ntoende kawira no retete ndi ciari Kenya githurano gari ko cia dynasty na Hazula na inyawe tumiari etwa Hazula so antu be kumiari aba ni tonga bi bad dynasty ende batu kaba kwenda kure intopia Hazula ende Hazula bana bakaenderwa manda buti na barona kaira bakona kaibo bakabi iya kaibo kawira ibo benda muno kambue kinya mutuma na ichi mao beta wa Hazula na kinyawe na rithigari neu baita bakaromba kura so antupe tuba Meru oleli mutuma no re twistima na mathina yara okilukira na mama we babwithi thirikari lakini nuko na mateso yara akwa mutuma so kambwe bitina thina lakini mutuma ateri saini mwaka 2016 nara mwaka 27 mwezi wa 8
guriringo ringi wethirwa njira yake enda wita benda kuyania kawiroke ni sawa enda wita njira ingi ni sawa lakini erimenie deputy ne tio kya deputy ne mutongoria wetu ne mwana wetu Nyambere mandu asima ya uchumbura muguru alafu okolea ni rongero ntugu ithatu wakiumia untu bobu buthukiritie ta ite mantu yo golea ri no gumiende na thina yo golea kwengela ntugu ithatu na kuyira okolea ni ra kokolea for example thimu yakwa igenda kwa nthi mbeni no okole igenda ite kaunike no nto ti wezo bungi utibinga ora okolea nyu so kawira ndiro okolea wimenire ni kolele ka bubwe ya muno no nto ti mbecha ari cia na cia kwana so rira kya ita okolea nto ake utumira time weke ri o bwantu ibolela cia lakini ni atomba kutia mbecha kithomba njire oeta ukayukinge cia wokolea njire no gengela ntugu ithatu maanisha kienda uria njira okurira mbecha no nto njiri ka thiatika ii mia acetera ona icia thirikari ii ci na audita ci na mibango no mwanka wona ni ata cietite ende ii agutumwa kuma nara na atumira itarira yaki wotura kienda ethirwa ekite mbecha namba 2 okolea ii ni antu bakuona muno ngekuria ci miundere na ci no mashinani nukona so okolea ndawire ntuku ingi ndawa ketha kwengela ntugu ithatu okolea tika kuthuki program ike thita ne thigari sawa ndawende na thani baichu okolea baichu tukenwe patron na kanisa ira yo ya baite family ino bichi na chairman na secretary na ubangi utuike ndi kuina secretary chairman ibeta na sina baichu beta secretary akaribisha tongori bange bonde then baichu ake akaringa ngita no ina program kawira ate au ntugu ithatu baichu tiraia so ni ngwiri kwenio no ndo atena ngwende nendelea thiantu bena okole ndi kawira kethro areo kawira no ayuki initiative ya kuthwaniria ekuwa tigania ni kwenda rui kila mahali kwenda rui amwathi wondi ni kwenda rui ni onguye kawira ni habati kuthake thwanairia so ongelete ntugu ithatu wo windi no nto baichu atembise no nto napole ma Winyo thia tene amuka italo nthi magocha nawe mto mume urinya thia tene amukania aibu so baitu na thanwe kawira no etenjire kenda at least programs yo cio sawa kenda bia cia thirikari ritangui na okolewe untu ithatu cia tuma kawira au manambera umite inye tukariria okay bwega sana thank you very much Mheshimiwa Ben ontu obure bona tena mbere rutia thungira kibubu kana mbere rutia weta kibubu njembe wetwa matware na arante chegetimbene aliuria Mheshimiwa Ben aliuria gavana no abua gavana thano abua bieva kana na bieva abua mbere yantu ntikomena ata ni kibieva bataruria gavana rira thura no abua bieva ka bieva ga buare mbere yantu ogikiariria mantu muma okolea yantu withatu igwa kunjole chimuromo ndio ore mbere yantu mama by the way muntu yakanta watapoya kwa uria lakini tiame ko beef kure kwa but I think igwa uchamuka na kwa limanto we yakakugwa kwa nonto kwe buraka wiraragia na ara micemanio tibwaragia na ara bwino bubaire okay ira bwacemanio ofisine kana kunge mantu yo yethara tofauti sana buraomba kwaramira na kwariria na ara ground na ara kiankanya sana na wamuthikira womba mwenda muno okay lakini lebo choka bubaire building myange yethara mantu tofauti omba weta wena nkero ku ayararirie kianine yo thingatete wita ogethera mantu yange tofauti no ntu inkurikana batu itura itwamurombete kithima na hatwitikiria kinya ntura boring ground ntura mbumite ntura ya twala krimena una wita kaya na kithima lakini rira twageririo ukithingata no ntu ibakurwa mwenda ithile kiraringirwa euro awatuika kitina maana kwinjo lakini ende tukona tutumba kuuro no ntubo muntu umwe na mwenda ni akiewe kwithira kisiasa kuria na kwenda kuwa kya kwa mpinzani tia kithia apinzani baka wira kawira nwe aituranirie na mwenda na batu tomwete kura mwenda ta kwireo a support akawira are okiraitu lakini percentira nyingi ya ere mwenda na ya akawira kukawira na bati kumenya atiri antu baba ere batire kiraito bandingira lakini mwenda eke kiraito aringirwa yau mantu yale tofauti ku atu atibati utoriya mandu ere mwenda atu kutwika ne oturane ku antu aunte kuona
mumbie vile urakumbie na ara kenine twakinya na nangi na ofisi ne na kuyo achenja na mbwe inya nako awe muci murega no mbotwira me atutumba kumenya omba kwithenya kuno agaruka kuumia mutwe ikuongwetere muno na imukambithite nkimukania sana kuumia mutwe na ntikumagithira ni kaciaribwo ntiumba kumenya kana ni ustoka kona karume ba kwenda either kinya kumushuna thirikari ntiumba kumenya ku eu mantu yathirite yakendelea Meru County na wicie vya ku pretend tukwitha twimukania sana gwita kuringo mbicha na antu naranjire murikene acho amukurura kuthuka mutwe akamuringithia mbicha akanyumba gawe kanyankitha muntu ondu na yo kumwe gwikira nyanzo betwa ibu nturene akiona na kiora bakari na tika bakari uweta saindi ya cia murikene na ara manyumba ya ngoroba ara bakite misi lakini mamomba weta acho muntu ondu akairinga mbicha nwe akaona nia urana kuntu kukwina antu baina thina na inkuona kinya kuthukia community cietu nontu batu tutiki wangone kiu kinya rira bukiriunga nture ni bukuona antu bura bakite misi boya nambi na ku kithira gukwenda utethia muntu rega kurethio mutangasa TV-ine itomuyukie tukauga atu ingwa nture uwe kamenya no atetherie muntu uriku lakini kutura wikite anga bamurio anga bau anga sijui nani tura muri atetheru arathira mbiroro tutegura na atetheru lakini ari ubera mburira ikabikibiki ndiola thilunka yako nontu ndita mau antu bakenga na uni bakuwa tu murio kwenderire tora kore urone antu mburira ikabikibiki ndinga matatu ninkona bia ugira kabu ndachoke ara ndari murega TV ni amwire tiga we murio bare akurira murega murio kibiki na mbeche ici yare onyira chachangi murio akolewa mbeche ici yare nyingi sana iraitethwa chiaka urirwambi bikibiki ku impona amanto ya tewita boya no tumba gukosoa mtu rira gutina nafasi na unindra ibonto ndawa ndatamani muno gwithira ndi kinya opposition mama twipingana no ntina interest na thirikari rewe no tibio ko benefits na kinya onda mwandi baisi meano nuri yake thirikari kwa sawa ni kuritira antu ngwe na kinya rira uge boko ibo kuthikirika ngau antu babe tuiba kwenda kina bakathikira undi kana rimwe mama women ref turaitwa investment matubaire ndero ambeni muntu akawira sana ndirekirwa kandine ndire nwarekirwa ningo ndiroria kabo ne atabombekira kandine pote umbira ni bambira tukwendete baba ndiraikiria mweshimiwa ngabana amburia the same amburia no kwira antu baba mbambikire mwani weshima iwe kuwa ndamwira itutewonie kantu bate aba kuthura aba kwende kama kwendete benda pipe cia thinya inara kenda bomba kunda rurungi benjiri thirikari kiraitu lakini amo abu mweshimiwa ndauga omba kwithira no burama ntari no kanda muthoma ndauga ndi mweshimiwa mbokira ake yawita no nte abari lakini mweshimiwa ora atabaire pipe mwankaru ari atikinya ntureu na atenda kumenya ibo babo pungi kwina antu barakawira twa kampeni abo barona nafasi buraba turinite bari mbievo ya kawira mwangasa uti muntu kawira mwangasa na nkwira barato support abo mama uti muntu kawira mwangasa wa ingwe baratura eka barabara revire bakira itu na munya kwa tofauti lakini bara turare hapo baraba turinite bara kwangu baraba pawete manto erari yayo uti muntu out akwata njara okulukira ntukwe mwe muntu mwandi ngirathimo kwe kundi kawira eteke ntala minara wetu mbecha awi menere ambire kundi kira kanture ku twaete mbecha na akageta wanda mwira ndamuri yabo yete no ambirari after ntukwe yile muntu urandona atumite mbisa mitandao ne ba internet ndaringira muntu mwe ngoma ibara kinyanga bana na abera bonde ndamwira era muntu yawe munene Samaritan amuwete rieto nondu kinya kuringira thimucia matharau no ntisa sio ntisa uboni boyere thirikari ka kwa antu mbecha alafu wendo urwakura kwa no akinya kuo munene Samaritan ndamwira Samaritani ukiakwithira wote kwenda mbeya mucemanio ngabana urimburia gikundi ngakwira lakini ombira ote butia no kenda ntekeye na antu bakeya bara bakeya te antu lui kauni nte muntu nyawe muntu ndamwira munene mauta yara ya unya wa mucemanio ne ngabana kawira unya yakwa unya yakwa kethira ngabana ukundia na yakwa yari yukana iri bionde nontu uni ute kwenda mbusika mucemanio wao ngabana
tureta mucemanio muile kaithi arwa marakatho ingabana uni ndatwira mama miaka githumba inya nafasi atampere no ntikumithia ntikwenda kuruma mwenda ithili ndori ndiri ni atankaruma mwenda ithili na mtu no MC wetu kwa mbere bila tuchoa ingwataniro tikuruma MCA nduma yububundi nduma mwenda ithili na ndaruma antu bari kankuwatithania kana nkuthangalania na ibo ntungu support mutuma au mutuma ni ari tatu ira kwirwa rimo na kurea mama kathura ku mutuma ketha rake athika inya batitha baina kawira mwanka thai kuria na kawira miaka 3 meri 3 tunto muchetho ku mutuma kethirite akiathika na mwana moya sana mutuma na mero ibamenye mutuma inya thirikari ngira tukaunda no ndu unita kwi side indi ya kisiasa na ndiaria ndi independent lakini thirikari kuike yankwira mero 2027 tuketha twina thirikari njaru na ibonkuwa mutuma thirikari reka bwithwa twithire twinwe ka tutinwe na yukwe aewete no ndu muntu mwaminifu sana lakini buranko menya tuka thira twina thirikari ngi mpai 2027 na Mwangaza namenya bu no ntu tumwira tumutaira mantu ikakumya mutwe ati kwenda kuthikira anto mashinani na mpira tukuromba buru kimbesa iya natire murea okolea nareke gwinyanja mbia cietu na matrix ichite ikinjarui na kumbia ta murega tikumembia mukabirite atikabwithie na mwe freedom nyoya nto murume meanya nto murume rimo kabiru mwe kurutikawira kwa muno no ndari mwe bwatiana ntuko mwe bwacema nyoro bukawirwa ukawithanu mumisite utumba kurethakia buthia tene na mwe kuru na ni my friend kinyetha thirikari mwe aichi enjoy nyawe mwe nafasi eta ya ntomurume akarwama akabwithia mucemanio akabwithia masoesi akona obu mucemanio ini ngwana yo faulu na kinyori ana na rume ba na inyawe mama akona obu muntu intomurume obonde na mwanaume no nturu ari awita meginduri wenka nani ngwita mutu ati na tucemania twinda turitete ngwe thirikari na inya murega nwethe na chore arume aeta ngari wenka kutuika wengwa tiuka ngari atikamata muntu atikwa left no wengwa maisha yau atumba me muntu ria bakwaraniria ibatethana kia miambo na kinyora munini na kiuwe no tethia miambo by the way uno mbarie miambo aru ari raisi amikwa kana ikirwile nturi kana nturi ungi aeta akabwithio ntu na bwatethia Kenya ku te muntu we Kenya ina nya bilia rua ute mambo nyayo moyo tetumi ku mwashimwa ngabana nareke kuumia mtu bwega thank you yakurikiwa kuria boya muno biyethira yoyo mwashimwa ngabana na nagerie kuchinjia na kuwa bishop achoke kim item bishop yange bamurombera ikithira akenda ino ntu na kuwa bishop ndano hare te baramba bishop mbogo na barabangi bameru na bakiogora na bubange bombe akaite bamurombera bwega bwega thank you very much bwega mheshimiwa thank you nontu bomearia kuintu kai unkenia emuthina ati na mutongoria kumenya ndeni ya thirikari no bwega bore karakari ntikumenya labda ndio ndero the other side madhametu kama ututeyanga mheshimiwa Muteithia Richard maybe migambo yaku ya muthia na kiria meru baba turaithite kire thirikari no twene niriku mbere kambwe pole sana bwana Ben no ndo bwa changamoto yokilukirite lakini kambwe karibu kwina thirikari ingi twitito form batu tweretio form thirikari mbeya na antu ba wendeka batu disappoint na kinya uwe no rio kiwa thirikari kabua bwathania kawira Mwangaza lakini onto buchionera kabo chionera wengwa uchionera okona bura tuwani uma so thirikari twitito form ningwitikia Murungu autethia tukethirwa bura urendete kundeliver kira antu baku bwana Ben thirikari ingi ka form uketa bungi ukandeliver so karibu sana ke oversight na kienda tolelio rinto bia Meru biotumika point number 2 kambwe antu ba Meru akaachwa nonto okolea tio ya sobuthina chio kwina mbia cia thirikari irithana na chua ira ciumbo cia tethia thina chio point number 2 kambwe bamami na bababa na ndaka babu kwithirwa nauni kawira Mwangaza na baichu na timu irenge kawira akibwithera wou no rarankie number 40 kimangava na bonde thene ya Kenya kawira ni namba 40
kwa hivyo ni namba mwanja arati yari chetu na county 47 mami uwe wina umuchi na netumi kautwika kawira kwina mbea cia thirikari athanachua athanu iri wanjire ingi na ite kurita ngwi bioleletie ni okolera mbechira cio tethu ni antu iri changawa so county to Emero kinya kia uturaibiru etabati kuthwe namba 40 so ni bio bati kuminya biu bonge antu beto ba Meru mumenye nture neuo kuri no bati kuthwe na maendeleo thoko ni bati kuithwa ci sasawa kwina thoko ira iteritangu ithayu ibati kugwithwa kwina ndui iri thuki ni bati kwithori gwithitwe kwina ndui na ikubwa kwithora change nturene chienu ukathiata kawira mwangazo kolea matrix iti utethia and finally kambwe kwina kampanya kwa mfano kidogo mkithiria nonto nonto kawira ni tenera siasa re kwari na intobile kwina choka na ndhitangi bionde ibita siasa ne bikiringa kura bikiringa siasa bikira antu turingire kura ndhitangi ete kaua mpei kura then imwithwe ne bawita ichio kiete kaua mpei kura na biu bingi inde onto biwita ndhitangi choka soka ya mwithwe ne kera mucho ikaira mite mpei kura nonto ndenu nonto the handle ne muti lakini no yo kuitanga miteu mitete kiwa kurisia choka lakini still choka no yo kuitanga miteu so itukumia Meru indira bwita ukiwa kawira no emwe kawira ake ya akiwa babwe kaboko intobia Meru bigonda kurewa lakini no kuri anjirengi so kambwe nkithira chambwe batwe tweti oversight batu tutereka kuwa intobia Meru ibikarwe tuina kiama yetu kia nope ukia Meru kiama kiu patron okyo bwana Mpuru Abore ni ngucokia nkatho muno na twa muromba kikiokunganwa kinyana kiriku Ruto na arawire na ararombere kawira na ukumeki UDA kinya Mpuru gogwirwa kiama giu kia nope ukiukumane ukenda ni kuthirwa nikenda tutikarie ikenda tutikethirwe twina democracy so number 2 mbwe thank you nonto bwa chairman wa kiama kia nope bwana Dr. Bijewe nonto kinywe bwa harakati ciake na kiama na kwenda ikinya kila mahali kenda Meru twithwa twina uwe kiama kiu kia tutethie kuinga kawira twiki oversight na thirikari inge tukabangania kuma na wakathuri murungi na bau bangi bonthe nikenda tumba kwithwa twina thirikari mbeya so kambwe antu betu tolelie itwe inde metho turombe murungu atutethie miaka 5 ethire kithi kuombikana murungu asipindishe miaka 5 ethire ende 5 ye kaira tumike kando tu loss ora muntu wani azara ndreta tumitue ni azara then ende tumete inyo tuko tutue kwake then kwake re murungu atutethia na tugetha twina mantu mega bwega sana thank you very much bwega mheshimiwa Ben migambo ya muthia tukirikiana labda baomba kwigukira Meru kiri thirikari no bene antu betu ba Meru ibwega no ntu bakwithira no gututhikira na tukethira tukiya kindene ya Meru TV ubweleza mandara ya kuendelea Meru tutumba ukira Meru ethira tukiona ukiabona kinya rati muthio Paulo na andika rati muthio ayatite makendo na kendoni mwira antu betu ukiagureka ruteto ro murungu ruchinchwa etite ati abera kukaria nontu mikora utire kaomba kura yo chinchi ku mheshimiwa ngabana itukwira Meru bakea kureka uchinchia Meru etu itakugui ukiwa kaende utwarukie nyene ku tukare amatirisi sita na mbere kwa yana ne batire na ngwira ngabana wekithia ninte kuokayana lakini nenkaira muntu mabati at least ya 5 ndeta ukagara nyumba nyaka mukwiko kama mabati ya 5 te bati ya wita kwendia kuna resources yetu Meru ukiwa kotethia muntu utikumba utethia muntu rano ndoro munekere bati rira atita rore mutethia rimo ndenda gwira Meru twakaria Meru na tukenda twikosoa thirikari ya mheshimiwa ngabana tire kaita na njirete agirite itukuona ya thoko ere muriri wakwa na munyari ngabana na aite thoko ira mecha na ira sorry ya ari waziri na thoko ira itukuona ya kipaku itekwenda ruthingo rwa ikirigwo ngwa itomwira momora atikwenda wikiro rushuma ayo kumwe kurwa thoko na gende poko na kono no njirene wikundune kali ukundune
bunge na kuromba itu iko yakakwaranĩria waziri wa agriculture rĩngĩ nĩgetha rĩntũ yes ndomba kũmuongera mbeca ingĩ no ndomba kufiria tokwera uya Mithika itokwera nawe mbeca wanekanĩra mbeca mheshimiwa Mithika hakikisha tokwera ikuvingũra mbingo ira yekĩrwo chuma yako boya kura toko ibati wako standard ukatharania mbia cietu kiri na utheri ciita kuri wa family friends pa mheshimiwa ngavana nontu contract ira no ciewa antu barako aba tu qualify family cio baito cho antu nya naranjira western wapi bakaya bakalitambulira baita mbesa iri nyitu ubonto bonenya uchumi kwetu meru ibothoki nontu mbesa ira kaiko yokuyetiwa ira bakwenda ni muntu ona lakini mbesa iciete utonga bwetu watu ibantu baraba witachi uworo na yakamu wana richandi ya ingwe lakini kathete richandi kuritangwe aitira na muntu ura wina uwezo huu makuraya ya murume bikai eta na mbesa ira cione na antu baimero bakiumba kuritangwe mbesa ira yatiwa mero thirikari ari kwe munya ukiya wita itara munya na nyara kiraitu wetha ya Shekina yo mao ndi wetwa Shekina kiri ya wane antu thayu weta no kuona ikupungua nontu antu batina mbecha nontu antu bara ba fanda wana kirika bagetha bakiritambu cia account nambi bali yoro weta kuria wita motiri ya mbese na tutiri cia tuciendene ya kinya meru ya mutingwa weta motiri ya manene ya suluku na gogo thai gutau kantu nontu antu ibachuni mbecha katukauga atiri tutienda ongezi ya kuendelea mbele tukendelea ukoswa mheshimiwa ngavana akienda na akirea mwankato mwire no aenda tuikwa na twakira tupira bina haya tikua by the way nyera na kuswa thirikari yakiri tutianda ruyagira ito katwenda ko bimero irungama bwera na nyama manwe tukarina watetesi twaendelea mukoswa na nako mebatu twarakia uma kuya ratu kauga ai kuya tukia teatro mutokorwa yara tukuana ndikae ai kwa kuntu mutethia akakulukia bu akakwithiria miru nengo yetu na tukamu miaka 5 tukaenda tulimita na tutire kanio na miru batunge mukono na twethingia nwe na rekano nwe na nchoke ofisi yawe kwa thiratiu mama akana resign nontu utio sheria kuende deputy ngavana bwega miru ukanwa utemure mugwane tegeni bwega sana. Thank you very much bwega kana tugoga mibwenu na bwega mtu kwa inambere kwa gwitaragiria miru mabungwa kwa mwantu borana ethiritwe makaraka labda tukainambere kwa twicho akanya kangi akengo tukainambere kwigwa tukimenya maingi maramethirito makithina mbere ndeni ya thirikari ino. Nawe murithiri wa Meru TV nkatho chemwanya kinyagu wathi na mbere kuhurikire TV ya kukumaria twambiri mwanka thanino gatu na mbere kutukirikagiria yagu no ntwera wa mwali cionthe atie matugo okwebigiru bora mantu mathiete na mbere ndeni ya thirikari irago wengwa wathie na mbere kwigwa ukithuraga igo mugi kana twire yaku komenya ura wakire na return kana bora mantu methirito magikarakara ukamenya nutongoria bukarakara ngangi atananti na bonge nani no twakinya mu thia wa mubango wetu gorobwa emuntheni ukagwethera bambitaga ni Faminas kwa Kimathi turi watunete na Mutedia Richard na Ben Kinga no tu kuri kire mubango wetu wa gorobwa emunthi wa gikabo ya siasa rara bwega.